August ni som pariat sang ni som ni paruk thole ni ania. Bahzar thlir tu te chibai ule. US President Donald Trump chuan Nimin Khan khovel hriata thuthar rapuang le ta a. Nimin kha Iran nena inka hayan nei hun top ni ania. Hemi hun den chen hian Trump chuan thuthar aron nei le ta a. Iran sipai Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC tenen mi pui hriat lova anin bereng ti asoi. Fox News in an komna Trump chuan Iran in nuclear ral thuam nei an tum nan ti to phot chuan in biak na mangin ang kim soi fel thela ni thu asoya tuna boina hi ti to pani theinan Iran chuan kanin pe ti entir nan puan Bahzar ro se ati Truth Social Trump chuan post siam zuin Iran lakan thil tum bulpui ber chu Iran in nuclear ral thuam nei lo chuan ni thu asoya kan goal number 1 le kan tum ber reng tur chu Iran hian engti hoi zong ma in nuclear ral thuama nei turani lo ti hi ani ati bok President Trump chuan ramdang palai kal tlanga in biak nan nei tak lo hnuwa po IRGC te nen an in bechun zom zela chuta chuan ramdang palai an tel lawa Iran politician te po an tel lo ti asoya inka hai hun an man mek ni somruk po ral to ma se an lain bechun zom zel thei don ti asoya hun bituk ka nei lem lawa ka man mo lem lo ati President Trump chuan Iran in US midterm election thleng in biakna ti khotlayan tum nia soi chu enga mangai lo thu sain sipaite che dan tura thutluk na siama in thlanlamina ti boilo ni in a soibok hetila hian Trump chuan US le Israel beina wangin Iran ram hruai tu de chu din mun har sa takan ding ni in na soya poker player thatak ni ma se muang chang in an thime kani ati President Trump chuan Oman ram vau khan na thu khau tak po soya Iran nenan in biak na chungchang a film khur tura hriat tirin US malak na dal zong an che chuan Oman chu kabom dar vek mayang atibok President Trump hian Hamas oral thuam tun tir tumin US chuan theito pa chuareng ti soin Israel chu Gaza be chun zom to lo turin na hrila Hamas ho chu US ne na hrangan in biak thu a soibok ani hetila hian Nimin Khan President Trump palai amak pa Jared Kushner chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu Jerusalem kal chilin na koma heta hian British Prime Minister Tony Blair le President Trumadin Board of Peace USIO Nikolai Miladenov te pon tela cholni Khan Kushner hi Egypt khopui Cairo kalin Egypt ram hruai tu te baka Qatar le Turkey ram hruai tu te nen in biak nan nei ani heti lai vek hian Nimin Khan Hamas so chuan UAE Qatar Jordan, Indonesia, Turkey, Saudi Arabia le Egypt and Israel in US rot Gaza in rem nan pomlo thu an soidem na thu chho in trom an siam chu an thlop thu le loma man ti thu an puang ve bokani Nimin Khan Iran chuan State of Hormuz along kal dan tur chung changa Oman nen in rem nan nei tak thu an puanga an in rem nan nei ro map le thu chho in trom siamala puan chian le turani thu an soi Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Bagai chuan longkal na tur map chungchanga inrem na kan nei ta a tuna hian map le joint statement chungchanga ro man na kan siam meka hero hi chu ro man la chawalani atiani Bagai hian Iran le Oman inrem na chungchang hi soifia lem lo na a longte chuan mar lam kong Iran vawkam hnaya tangin Hormuz liteng sol hi an lu tanga chimlam kong Oman vawkam hnai lama an chuak thung don ni in an lo soi to ani US le Israel in Iran an bei ma khan Strait of Hormuz a hian zalen takin longte an kala lu le chuana big po aum ngai lova tuna hian US le Iran chuan Hormuz Strait hi an dang kopa Iran phei chuan an thu lova Persian Gulf longkal te chu an lo bom mia zela US chuan Iran lampana longkal te chu an bei ve thung ani hetiang ani mek lai hian US Navy te chungchanga soineu neu om chho zela indo long phur tu long lian USS Abraham Lincoln chungchang po kan puang to a longa duty ten har sat na sang sang an nei te chu US thu nei tu sang te chuan media te thu dik lo vor darani thu an soyani kha US Navy destroyer pakhat chuan nilichung zat toilet thalawin huna manga ei tur po dan pa ngai sem theilovin nan oma Asia chiat mai ba ka long ngei po che hlei thei lovina omni in Nimin Khan media sang sanga tarlan anile ta CNN in an tarlan dan chuan helong hi USS Benfold guided missile destroyer ni in
South China Sea duty lai ania hetiang harsat nan to lai hi thamasa khani in July ni somni pali le ni somni pasari inkar chung khan he harsat na hi thlengin atopa he long hi siam thaturin Philippines sa Subic Bay lama hnuk phei taringot mai ani ome he thil thleng chungchang hi USA9 News chuan an tar lang masabera US 7 Fleet a Navy Commander Matthew Comer chuan CNN hena US Benfold hi generator a chian lo wangin chauka chet vel na buaya toilet le AC man theilova tuin turpo an ngei man ni in a soya South China Sea tui pui bo ruak lumlutuk noya AC tel lova omri ngot po boina thamani thu a soya chuti lai chon helonga na thokte jinga harsat na lian tham to kanam lo ni in a soya generator chiat chan hi chuime kani thu a soibok July thatop lama hian South China Sea a chuan chhun laia khuwa lum thei hle a temperature chu 32 atanga 37 degrees Celsius te ni thina nili chung zet an chiat chung hian guided missile cruise USS Robert Smalls le Japan duty USS George Washington Carrier Strike Group te chuan an mamo te pe in an tran puya Subic Bay an repair nu August Niriat Khan Benfold hi South China Sea lama akir le toni USS Benfold hi ar Lake Barkey class destroyer ni in US Navy ten tuipuyan man rimber zinga mi ania hetiang destroyer hi US Navy noya somsari velan service meka fit zanga vela sei ni in thoktu mi zathum somnga velan omani hetiang thu hria ta han ni le ta ka hian US ina sipaite abik takin Navy te khovel mun sang sangan duty kwaltir mek dan le harsat nan to dan te Iran uara wanga US sipaiten ha zwal dan te chu soizelin US mi puite zinga Iran du lo pol te o alian le sotani heti lai hian nimin khan President Trump chuan truth social a post siamin North Korea ne nan inkara that thu asaya South Korea le US sipaiten military drill an nei tur chungchang po asoi hnom viau bok US le South Korea sipaite chuan nimin kha ulchi freedom shield exercise an nei tan ni ania chuti lai chuan Trump hian truth social a hian North Korea hruai tu Kim Jong Un nena kan inkar thataka wangin US in tun ma tanga South Korean and joint military exercise nei kan lo ching to hi tha ka ti lawani hetianga sipai nun chanjir hi amanatawa dan pa nga in hetiang kan ti thin na paisa hi US tumde uvekani zia boka chu mai baka hetiang exercise hian Donald J Trump president chunga hlawom lo tur le ramza om tak ni tur laka har satna siam bokani ati Trump John Roman na siam sa vekani wangin military exercise nei chu cancel le chiani lo wangin Defense Secretary Pete Hegseth nena aser thiana ti mai tura hriat tir thu a saibok ulchi freedom shield exercise hi kumtin US le South Korea sipaiten ni puilayan nei thin ni som pakhat o ania nuclear ral thuam nei North Korea laka invent dan tur zirna hunata nan mang thina ni Trump post nu hian South Korea Defense Ministry chuan joint deal si ro mananga kalpui ani tur thu an puang ani North Korea chuan tun thachung ringotin missile voi hian kap chuaka hei hi US le South Korea military drill nei an du lo zialan tirna ni thu chiang takin nan soya he drill an du lo zia hi na zokalan tiran tum thu po zirtop ni liam ta khan an soi boka tun haya North Korea le Russia inkar chu na sa takin a that bela sipai leral thuam lama anin puiton na sa a heti lai hetiang thuwa chak chuak tamai hian President Trump hi zam ta deuh mai am ni ti zo na asiam thei ome India chuan sipai te man tur drone tha leidon ti chiang ta a nimin khan Ministry of Defense le US ral thuam siam tu company lian General Atomics te chuan New Delhi a inrem nan ziaka India chuan General Atomics atangin tun lai khowela drone thaber zingami MQ-9B armed drone chu vaibel chesang kha zakoman a leidon ani Indian Navy te man turin India chuan MQ-9B Sea Guardian high altitude long endurance remotely piloted aircraft systems pani a leidona nimina Ministry of Defense thu chua chuan heng drone pani leinan hian cheng vaibel chesang kha zakwa somli pathum man ani don ani MQ-9B Sea Guardian hel arpas hi enthak nan te thilzir chian nan le sipaite mamo inpek nan te man thayani baka hla mi alawa mel ma hun be nan po man thayani a
ral thuam hlawom tak tak keng chungin boruak ka dakar somthum chuang om theya fit singli zeta sanga athok thei bokani India chon Joe Biden a president lai khan MQ9 drone hi somnga pakhat zet leiturin General Atomics nen hian dollar tluk le ding on thum zet contract an lo ziak to a heng drone te hi Navy in som panga Army le Air Force in pariat ve an kol don ni in puan ani bok Nimin Khan Pakistan ram thu nei tu te chuan an ram khopui Islamabad a call center lem runin ram dang mi zani somnga pariat zet an mana hengzing a hian Chinese somli an tel anti Pakistan Federal Investigation Agency FIA te chuan Nimin Khan Islamabad Gulbagri na om call center lem chuan lu chil ti soin helai a hian call center lem din ania heng mi te hi tourist visa nen Pakistan an ron luta hetiang an ti hi phalani lo an tia an mi man zinga hian Vietnam mi an tambera za somsari zet an tela Chinese somli baka Malaysia le Asia ram mun danga tanga local te an nia Rawalpindi jela dalu an ni thu an soyani Pakistan FIA official te chon hetiang an malak na le an mi man te chanchin hi an mi man te ram theu embassy an riat tir thu soin Until chuinan zo fel nuwa thilom dan chiang zo ka puan zarani don thu an sei boka until mu chua zirin heng mi te hi an ramathon kir thlenga malaka ni ang ti an sei bok nikum July thlapo khan call center scam thila bok hian Pakistan hian mi za somli pakwa manin anjinga hian ramdang mi somsari pakhat antela atamjok chu Chinese an ni thu an lo soi to bokani Bahzar lo thira wangin kan lo me